مرحبا ایوار باش تماشاگر نجا اول نشان وشان لگن داب هفرانه دفعه وشان خدا امینه کی بعثا روشال روجاوی کردستان بکن جبر کد وان کلیادا دوان ساعت دا لکوبانه ایریشانه ایریشین دولت ترک هر حال لبنداوا تشرینجی ایریشانه ولو دره شرق پفچون بردوام دکن لو دره روشا داوی نها درونهی تیوی او نوچه هوار اجانس هوار انوچه اند دشوپینن اساس و برنامه دا مخواست از اینه که بحث اینه کسی بکم چما جبر که درکت هوله که ایرو روژه 18 کانونه 2024 درکت هوله که اینه کسی چویل هولیره به دولت ترکرا بسازیه میته بسازیه استخبارات دولت ترکرا و بگمان لگل پاراستن جوینک بکانیه و دوی جوینه دا اینه کسی بریار دایه که یعنی دوی جوینه دا بریار هاتیه داییم که اینه کسی لروجاوای کردستانی لسوری بشتاری تواخا کردی نبه اف نوچه که گلک گرینگه و دویل سری وره اخافتن بریوی نهاد آجانسا نوچه هواری دا نوچه هنن و دبجه لکوبانه ایریشن دولت ترک دومن ستاسیونا وشانه یا کوبانه افم رادیو کوبانه افم هاتیه بومبا بارا کرن بالافره که بیمروف ad dewleta Tirka dagir ker li girê berker ê li başûrê Kobanê stasyona weşanê ya radyoya Kobanê bara kir. Ev nûçeyeke her wiha dîsa li bendava Tişrînê û li başûrê Kobanê jî şer û pevçûn berdewam dikin. Di nûçeya hawar nivîsê de dibêje ku çeteyên dewleta Tirk a dagirker bi çekê giran êrişî bendava Tişrînê ya gundewarê başûrê Kobanê dikin li heman li hember van êrîşan şervanên qasede jî derbên giran li wan didin bersiv didin û şer berdewam dike ev dehe roje êrişên dagirkeriyê dewam dikin û li hember wê şervanên qasede bersivên giran û bi êş didin çeteyan niha do ji xwe ji alî Amerîka ve hatibû eşkerekirin ku agirbest heta nîdawiya vê heftê hatiye berdewamkirin lê dewleta Tirk li agirbestê gudarî nake ji bo dewleta Tirk stratejiyê ew e ku li Rojava li Sûriyê Kurda bê statû bihêle yani armanca wan têkbirina tekoşîna Kurdan e ev ya tiştekî veşartî ne û di aliyê siyasetê de jî li ser vê projeyê dixebtin di aliyê dîplomasiyê de di aliyê şer de jî hebetin ew ê li ser vî dixebtin yani wekî din niha dewleta Tirk ne li Bakur ne li Rojava ne li Rojhilat ne li Başûr li ti devereke dinyê ji bo Kurda tiştekî baş nafikire û viya bi awayekî zelal her roj heta rojê çend cara jî dibare dikin û mixabin hinek Kurd jî dibin amûrê vê siyasetê binêr. Mesela doyê verê Mazlûm Abdî daxuye niyek da fermandarê giştiyê Hêzê Sûriya Demokratîk got eger mesela we çek bin tamam bira Amerîka Kobanê bê em dikarin Kobanê bê çek bikin li wê derê saziyê xweseriyê bêgumaniyê berdewam bikin asayişê berdewam bike lê eger mesela çek bê em dikarin berdewam dibin moderatoriya Amerîkaya da yani bira Amerîkî li wê derê bin ne Tirk wê derê bin ne jî Hêzê Qesedê lê Tirk vê qebûl nakin ji Amerîka re gotin em vê qebûl nakin çima ji ber ku nadixwazin Kobanê dagir bikin û ew projeya 2014 a ku destê Daişê xwastin pêk bînin niha dîsa dixwazin bikin meriyetê Tayyip Erdogan îro jî axivî dibêje firset ev firset e dewleta Tirk niha difikire ku di tarîxa xwe da firsetek haûqa nedîtiye û dixwaze vê firsetê bi kar bîne li Sûriyê herkes dibêje pêvajoyek nû rewşek nû hatiye destpêkirin Sûriyeyeka nû tê dîzênkirin bêguman ev ya karê rojek di rojan îne ev ya nediyere ew ê Sûriyek çawa were dîzaykirin ew ê aştî û aramî hebe ew ê siyaset hebe an jî ew ê şer qaos alozî hebe werxuye ye ku şerê li Sûriyê ew awayekî din bi riya hin komê din bi riya hin hêzên din ew ê berdewam bike Sûrî hema îro sibe nagîje aştî û aramiyê mixabin ji ber ku li Sûriyê bi sedan komane û van koma her yek wan polîtîkayek wan stratejiyek wan baweriyê wan cuda henin û wana hemî çekdarin gelek ji wan ji derveyê Sûriyê çûne û destê hêzên derve di nav dayî û gelek saziyên navnetewî îstixbaratên navnetewî li ser van koma leystokan çê dikin yani kî ye çi ye ji bo kê xizmet dike zêde ne diyar zêde ne eşkere ye Tirkiye jî hin komên girêdayê xwe organize dike ji bo ku êrişî Rojava bikin weke êrişî Efrînê niha dixwazin êrişî Kobanê jî bikin ev jî tiştekî eşkere ye di vê demê de xelkê Kurd gelê Kurd dibêje
دم او دمك كرد ورن جم هفدو كرد ورن جم هفدو و بفن يك و اجنده کی هفپار چکن پروژه کی هفپار چکن بگو من هر کس سر فکری خو هر کس جمع حزب خو پارتی خو رخصتنا خو لی هن خالن که همو کردان علاقدار دکن لسر وان خالا لهف هاتنک برای چکرن و در کفن پیشبری عالم بیشن ام و کرد هاتن جمع هفدو مبریار دا ام جبو گلی خوشبو هریم آخو ویا دخوازم بندواریا گلی کرد نهاش همی پارتیا اوه و برز مراد قرایلان جی بانکر بانگا پدکی کر بانگا ینکی کر بانگا پیده کر بانگا همو ریخستون و پارتیل چار پرچه کردستان چار علی کردستان کر اویاد و شناب خیدا دو مبعث کربو و مل ویدیو برز مراد قرایلان آج بو سترک تیوی تماشا کر هر وها برز مظلوم عبتی فرماندار گشتی قصده ویجی بانکر گوت اف دمه که یکیتیان اجتماعی لسوری چه به اویا هم جبو تکلی نوا کردا و هم جبو عاشتی و آرامیال سوریه پر گرینگه و تی گوتن که نهال روجاوا خباتک هیه جبو که پارتیین کردورن جم هفدو لهف بکن و هیتک هف پار چکن و هیته لسر نوه گلی کرد لسر نوه گلین باکور روجاوای سوریه روجاوای کردستان بشینن شامه اف هیت بچه شامه لو دره هنکی مذاکره هم بکه که اوید پیش روجا سوریه دا روشا کرده ستاتویا رفبریه خاصر چه بیل سروان مجرا باخوه خلقی کرد ویاد خوازه خلقی کرد گلی کرد دبیجه تشتین بره دوسیاین بره مجارین بره لازم همی پارتی دینن عالیه کی نهاد دریه کی نوه بیه و دوی ام دوی دری دا بکوین هندر 100 سال جاره کی اف فرسنت پیشبری ما دوی ام بی فرسنت نروین لی انا کسا چد که انا کسا چویل هولیره به میتا ترک را و به پاراستین را جوینک چکری ایرو اف نوچه آژانس نوچه افراته ده هات باشاندن و دو نوچه ده تی گوتن که لباجار هولره باشور کردستانه روزا 14 کانونه میتا ترک پاراستن اوجی سازی استخبارات یا پیدا که و انا کسی جوینک هف پار لدار خستنه اف جوین 3 ساعت دوام کریه پشتی 3 ساعت بری هراتیه داین که انا کسی تفلی اتفاقا کرد آل روجاوا نبه پشتی وی بریاره تی گوتن که رببرین انا کسی لدجی اتفاقا کرد آخوینه لدجی پیده یا پگیز سوریه دموکراتیک آخوینه و اف بریال لسر داخازو فرمانا سروک پیده که مسعود بارزانی بیکاتیه اف بریال سر داخواز همان بیکاتیه و نها ویدیو اگلوره هبنر یکیش سروک انا کسی آویا عبدالحکیم بشار جت پرسین دبیجن یکیتی دبی یکیتی و زراره بیدم اللي بداری بکن جمر نخرطبونك برش زعيبونك كتيا إيرو القلب هيدي زعيبونك جمر نخرطبونك برش زعيبونك برش زعيبونك يعني خالك بيجي قالك ما بيقبل تمام قال كي باش اللي أفيكتي خرطبونك يشيت كولا زعيبونك جبوم إيرو شرط إيرو زعيبونك يشيت جبوم أوبوسيون سوج بهاي تحت الشام قال خالك معارضية كشتنا إيرو تخصنج قصدي yani merunu zannı çepeji. Halk dibêje yekîtiye çeke eviyet biz yekîtiye me zayıf ki çim ev yekîtiye de zayıf ki jber ku gel kıymete nadete jber ku alaqata gelê Kurd ra bu Kurdistan ra teneye û yekîtiye çebe ev halkê Kurd rojava qazanj bike ev zlamajil ser navê devleta Türk da ve gotinê ku dibêjin bi Kurdî ne lê fikri devleta Türk'in. Yani fikri devleta Türk bi Kurdî dibêjin. ووانا جيش خرات فين ام كردن ت علاقه وانا كرد وكردستان هفتنه اوانا لدجي كرد وكردستان افيا راس يعني بنرن يعني وقت زلامك دولتها ترك داخل دبي يكيتي اي ما قلص بك يكيتي ما ضعيف خالق عالم بنر نتني كرد دنيا حميش كردره فيد ميدا بفنيك ونبنيك جوار باهفدو سرن تشتغل هبكم افيا دبي يكون ما ضعيف يعني داوي ورخویه که اف عبدالحکیم بشارجی چند کسی وکی ویجی هنن گوری سریق ناخذن نه یعنی بخود ناخذن بونن پیه هنکا پیه دولت ترک و بریا پدکش خودتن فینانسا کرن نوی داره
کاری وان هبو تنه به همو جیانا وان همه عملی وان گوتنه وان فکر وان ذکر وان دجی آزادیا گلی کرد دجی آزادیا کرد و کردستانی مخابن بگمان دمی وادم مروف نخواسته تشتی ها بجه مروف خواسته که کرد ورن جمع هفدو بفن یک بچوک مثلا همو ورن جمع هفدو بفن یک نه بن یک جی سرن تشتال هف بکن لیور خویه که دم او دم نینه که خلق کرد البنده وانا بمینه و لازمه کس البنده وان نمینه وانا اره ناوه وان کردیه اره گوتنه وان کردیه اره بکردی داخون لی وانا لسر ناوه دولت ترک داخون جبرویه که تو وقت و تحمل گله کرد تنه که ادی البنده وانا بمینه گله کرد لازمه که تک وشینا یکی تیاد نباخده خورد بکه تک وشینا خوشی مزن بکه بمینت خیر و خوشی دا ایوه باش